kole ke o hufanga mo I he ngahi I he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whatapu ko tope o ku whatapu atu pa mei hen talangata I te au whai ki tō mama o ka ata e whainga maari e koe ni ke whakahoko atu mo polokalama ko ia to funga whanua alo au pea mo palofesa to ke tāse so laftani ma I he ni ke whakahoko te tau polokalama ko ia ki ahoni pa mo e whatawange o ku wangolere te pe tau polokalama ke tiki mautolu I ha wheitu pe ke lava mamata mai ai I he atapea mele o ki he polokalama ko ia o ahoni o ku o atu e taitari loto fia ke te koe I o kau mai mo ki maua I he polokalamani. E mta tau pe ko fia ke taitari rei ai palofesa ki he tau polokalama ko he ahoni pe me he university ko ia lo au I Kenpela. Profesa malo da ma o e watani pe malo e ngau e pe me Australian. Mo fia ke profesa I he momoko ko ni I he kutawa mai gai I he ahoni. Profesa o ke loto ni pe ku ke I tua ko ia I he hoan. E kainga mahalo ko di mahalo o ku ki moto mai laine ai profesa. Ka mo ki taimi mai pe ko ngahi ko tui to e whenga pe ke hu mai. Ko ki palapalema whakateknikare pe I he kamata. Ko tui pe ko ke fu vai wakai hifo ki he internet ko ia ai palofesa pe me Kenpela o ku kai ke fu palparema fe so fu ke malohi ke le pe palparema ka ni ku lava mai kiloton ka wanga eti mai ke hu mai kiloto ko nga ke lava ke fai ke ai fa dana palofesa ke fanonga mai be ke o gonga tu pe dai ni sima mata ma no ku gonga tu pe Malay, profesa, o ku gonga tu me be kai Ia, kone o kuonga mai e uho ngau, sai opi. Koi. Ke whanonga mai pe. Koni ku wangole rei mai pe. Ke whanonga mai. Iyo, koni ku whanonga tu pe. O wanga tu pe, Okay. Iya, okay. Professor mo fefe hake pe me he mananga alo au, me Kenpela hena I he taimi momoko ko ni. Fefe hake, professor. Professor ki an kadako o unmute mai ho volume o ku mate mai. Ia. Koia. O ko whakamalu atu he tala malu e whanua. Ka ako mo lotu ka ata ke whahoko atu ai tau polokalama pe ako o ko lerei pe molisane o lerei pe whamiri e ua waurahi. Pe foki ki e lo au mo e whai whatongi e lo au. Pe o ko lawe I pe ulau mahari e rei pe ka hine princesi ko lātu fupe katu aho ki he api ko rikukawa pe ki he talawhekau lahi o tonga ke Australia ke tishalak atu halangi e pe mo e kautau I whanua whare matapure kautaki lotu mo ka inga I ka hine hene ule rei pe aho maupare mea mo maupure anga pe o kou whapapa ki he kere tupua o e kakai o e whanuani te whito ke matakari nana wala o ko nau tolu a e maananga Kenpela. Ka whafoke atu o e wala. Malo. Koia, malo apito. Professor koe ahoni foki. Hoko atu ai e ta polokalama ka ta foki pe ki tonga ki he tuunga kui ai ai whare area pe mo e tau kau putaki ko he politikare ki whakai I ta whaaki ko ia o e ako I he ne tuu ko I tonga o tonga I he lolo tonga ni whakulo tonga whakahoko foki I hapai veo ai konferenisi ko ia ai seasi Wesleyan tau taina tonga ko tu toko lahi apito ho tau kainga tonga o kunau folau ki he koi one ke ngā ke whakahoko ai proklama mawahe ko ia pe aku toko lahi apito ai kainga tonga ko wakai o kunau folau pe mei muri ke na wa ki hapai ki tau konferenisi ko e mea peo whawhia I he konferenisi ko ni neongo ne toko lahi kako whanongo ko ke ngahi mea ko hoko ke ngahi ongo o mai me he pore anga me he ngahi kautahango lalahi me social media o kai ke u whatoka ngai o kui ai hahanu ko I ngā o palapare mai wakatahi
ko tui ka ngahi wakatahi katoa ki hapai o kuna ngā wele rei ko toa i ono whetuku koe ka kai ki ai. Pea te ange i he tau kautaha whakapuna, o ku ngā wele rei mo ia i ono whetuku ko ia o e kakai ki hapai, wa o ko soifo ku toa po uri atu ki ai waka, ko si ana whanki mama, i o ku whaafo malawa puna he ngā wele nai whai ki ai, pea ku toa atu mai waka o ku lahi lahi. Na e whaatoa pe ki mua ngahi waka he ngai taime ni ka koe ngā ke whetuku koe kakai ki ai ku o ku atu he lulu tai e nā waka lahi. Ke ngā ke ne whetuku koe kakai o tōle rei pe koe ki hapalapare mai hoko ki ai. Pa ko tui e professor koe konga whawhiawhia ia i he ongongo koe ia kua umai me tonga ai mahino o ku lelei pe i lere koe ngā whetu utaki i tonga professor. Io ko whaitoka ngāhi fu pepa ku omi pepe mo he ngāhi ongo pia me i tonga. Mi he kau o ke konferenisi e uho i waulai. Pia ku kau ia i he ongo whawhiawhia. O ku tau whiawhia kotoa. Ki he ola o e ngā ue konu whai e he pureanga koe ni. Pia ku tau whaapa ki ai. Pia ku kai ke tau to e lau kafo. Ko mea ko beto mea ko toa pena e fou mai lulu tai na o ke feinga ke fai hano kapi to ngai mea ku toe ka ku kapata ke tau sio ki hono ola o e fotu tu fo o ai pure anga ko ni pe mo fai fatongia ai administrar po nga we pe ke pare mia pe ku tau sio rewa ki he vaka tolu o ku tau sio malava e he waka ka matarewa ke me lava ke tokoni ke whakarere ia. Pea koe kakai koe mea kou mahu i ngā te tau to e whai lewa e ue waulai te tau foki lewa. E fo i whakatata mahino koe ni konferenisi mo lelei e wakatahi lelei tau te whito ke ngā wakapuna. Pea o ku tau hangeko, tau manatu rewa ki taimina i ke lere ai Royal Tonga. He koe lere ka Royal Tonga na e sai whaka loto whanua pea to e sai whawaha pureanga. Neke ke pehe ke tae aha uparaparema ka koe malawa koe e ngahi waka mo e whaifatongia mo e service ke nehanga o whaka mo whakahoko ai fie mau koe ai kakai. He koe mea maho i ngā, e koe whaifatongia ko toa koe whaifatongia ki he fia mo e fie maarie ai kakai o i whonua. Pea ku tau wakai, he kou wakai ki e tala noa mai ai toko la e konferensi, whai e toko tolwafe ki he whaafi. Koe mea koe i he tapolokalama whaosi e ua wawao nā ku lawe atu, ai mahu inga koe ke langa i koe ai ngāhi whaifatongia mo ngāhi tokoni whapaanga ke otu motu ke alwake ke me i pot tatau mo tonga tapu he koe fuke ke lahi au pito. Pena na wate whatata hange koe malawa ke ne toi fusi ate kakai ke na wo o aiha nau ngahi pisinisi pe koe langa hau nau ngahi api pea mo atu ai investors pe me muri kau muri ka koe tau sio koe ki hapai o ku malawa he toi langa i koe ni e pureanga koe ni e kau tālulu tai ke tau sio e loto lahi rewa ai kakai me muri pisinisi loto lahi kakai tonga pea e whakamanako apito ke tau sio koe motu whakaofa o kua hano ngai tala whaka historia koe ke tau loto ke more, tau loto ke te iai pe ai kakai mo whange koe tau sio atu ke whare lotu koe na koe na e hae kolo siu. Ai nu whahoka i conference, whaofa au pita. Pea ku tau whiawhia, pepa kou lawe i pea ku whai whamato ato ai pure anga ke o hake mo kapi mea kotoa i he fo i talu e tau kamata mai koe ni pea ku tau wako kotoa ai, pea ku tau whiawhia kotoa ai, pea o tau hanga atu ke ato e ngahi mea e leleiang, whavoke atu. Koia, Professor Paco e taha foke e mea kou matamata le ia e whai koe ne e hulu mai koe ngai atami hapai.
Apa te mana tui ko wakai hifo i he internet i pa mo Facebook a. Ke no fai ta i mai ngā ue na na hanga whau foke fōsoa. Na tatakia e he whakafonga koe no hapai taha wako i minista i he takamamata pia mo i whamauanga. Ai era na ne fai pe project ni he ngai ta mai koe o whanonga mai ai. Na fai project kia na ai e fo i fōsoa. Pe tō mai ki matangi o ne taa ke whakawai mo mea o alake ke ta whakoe. Ka nau pehe o si ai, te hoko atu pe ai whafonga koe ni, moare whinau, ne te ai pe ngā ue, he? Te ko ne au mai koe ni au ni ko sike nau, taimina nau whakahoko e ngā ue, na nau, e uka mea pe mo sima kulahi mo hafua, o sika le re i mai o ne hanga malu i ma hau i mua he palasi, i he fo i tuu koe ni koe i pangai. Au mai koe ni koe ke heke, ai koe o latu koe ni ai conference si ha ere to ke tu iki ai o tse ke fa ofa ke fa nga o na fai e he fa fonga ka kwa ke fu lo la hi ano tala noa i pa mono o hake ko nga o le eni ke ngata ke ne tu ke fonua ka ku ne fai nga o la ke no malu ai fonua fa atakai ke o e more ato kere he ko nga na ha o pe fo ke tahi ne fa malunga o ha o ki uta kamata ke more ato ai ai ngahi kere me mea koe whapeheni i koe whetu nai tua hanau whare he taimi koe kua salpe tahia o atu ke whaituriki ake i ta whaanga i ta whaaki. Ka koe pehe koe tahaini e palawesa hangau le rei moni kua lava ke whai ki i ngā ke tokoni ki hano malu e whanua pea toi whaafu ofa o kau e pe mo malu ke ta whaaki koe ki he palasi koe i hapai e palawesa. Io, kakeu sione leike toi ngai whanua, ka kou whatoka ngai whope i he no huru mai koe ai uafu moe, moe taftafa aki koe uafu ai whakaafu ofa ai uafu moe whosoa pe koe oi foi hifo atu pe koe pangai, he? Koe. Pe aku tau fia ai he koe mea whokia e ua waulai o ko whatonga i mahu inga o pito ke tokanga lai ki ai pure anga ko ni mo ngai pure anga ko hono langa e fo soa ko o ku hanga tu ki ai ki kakai. Tau te fito ke feitu o no foi kakai. I motu a pekotonga. Ke toi lele yange mo toi maalunga ange ke ne hanga o whakavai he nau lawe i foke he osikoni ai hunga toke launa ta aonga lahi au pito fo soa i hapai ia hange ko tau fo soa ko tau tolu ka ko tau tolu na vave nga u ki ai ka ko wakai ko ke tau fo soa o ku mahu inga ke to e whakarerei ke to e whewheka mo ma o lunga ange ai fo soa tonga tapu ko ngai feitu ko ki hange ko ngai feitu ki hifo mo hake o ku mahu inga ko langa whakalaka ia ko whatonga i ke ua te tau tokanga mo tau situ a me ai kai langa ai fosoa ke toi lele iange ngai fosoa hanga mai ke no fuanga ka kai pe na e osi hake mai ai pe akula ke toi lele mo maalunga mo fefekang he ke tau pe tau tori kai holo ke pe akula kai malawa ke ne hanga fa vai ka pe as mai ko o hapai whakawhiawhia lahi a pito e konga koini o e wafu mo e whosoa na ku lava ke umamata ki ai. Pea ku tau whiawhia. Hange koe ku sio koini i mea koini o koko toko lahi ula ki hulu mai foke ai whare lotu koe ai pure la na hae kolosi. Whaafofa o pito o whaimaha no whakarerei. Pea koe mea koe tau tokanga ki ai mo angai e whakaukau. Ke asi mai pe o ku whai pe ngā hilanga whakalakalaka. Ta tau pe koe hae toko si e kakai e motu. Ka ku iei ngai kātonga la lahia o ku whai ki ai. Koe vilo te ngai konferenise ngai siasi. O ku whai ngai kātonga whafonua. Ai ngai put ngā e puranga. O ku kei fie mao pe ke whai ai ngā ue ia ke patsete ngai o motu. Pe tau whamalo. I kamata ke asi mai ai teke ta whaaki ko ia ki ono vahe kau mo tatau atu ai langa whalalaka mo e mau anga
mo tufaki ai mauanga paanga ke toko nia fonua ke toi malohi ange ne alu ke ngai otu motu fa fia o fa malo ke minista ko na kia mare fina ta mamatai yo no teke ko na o ku tau sia tu neongo e tau ku ai ngahi motu na tau tupu ke ai tau lau ko tau ngahi motu mo tau kolo ka ko feitu ko to tonga o ku ai ho tau pi kinga whakai toto ki ai pea ko tonga ki tau tol pa ko ngahi o tu motu tonga pa ko tau sia tu ko o ku toi alu ke whakalaka mo lelei mo whakamahu i ngā iange toka ngā iange o ku whakatupu fia i peke ki tau tol Favor que Koia, professor mo na bito ai whamatala koe ku ke tala noa kei pako tui koe ngahi mea ia ku ulawa ke manatuki he tainim ke ohake ke whahawakai ki ai ki he ke ngahi ngau le reimpa mo whaafofa o ku lava ke whakahoko i tonga o au mai ki ahoni. Ka ki ngā tai whoki koe wike whokeni na tau situ ami ai na e lava ke tari ai e he whare area e patseti. Koe patseti lahi taha eni ko lava tari whare area, pea neongo ai ngahi tāla whiri he ngahi taimi ki mua i he patseti o pe he e whaihano whenga i ke oua tari, ko haha whainga uhinga. Ka ihono whakātoa na e tari e patseti ko ni e whare area tonga, ko na e pe ngahi tālanga lirei na e whakahoko i he patseti, na e ngahi mea maari e na e whakahoko me i loto me ai, ka ihono whakaosi, tari pe patseti au to e weekend. Ana tari ha wikosi, ai na keke hoha aki ai koutu pe na keke pu hoha ai pure anga e koe ni hena nau o si ilo i pe nau doria o kutoe lahi pe taimia ke whaihan tala noa i koe patseti, pe ai lava pe ia ke whaihan tala noa i pe tari e patseti koe ni ka kono whakadoa e profesa ku tari ai tau patseti, pe ngā ke hoko atu ai ngā ue koe ai pure anga. Nai pe ngahi malanga i he patseti na e pehe ke tuku hifo ai whakamore ke ua whi amokaki. Ko ngā aipe ke ngā tape palani ki Novema. Pea sai pe ai hoko atia ko ki sune ke toki i whangi mea iki. Pe o fufaha ngai fungulanga patseti palani ke ngā fungulanga la lahi whewhe ngai. Taimi ko ia tai pāuia pe e whoki mai pure anga koe ni o ke pure anga pe ikai. Pe tai pāuia pe hao pure anga hoko ia kunau kei mahu nga ia tau hange kone whakatata koe ki halwhakawakawana tala noa ki ai. Koe na kau mo i siu koe hana o hake, ke ki tai mea tue na hao e pure anga hoko ia, o nau pēna dore ke ki tuku ke ta whaaki kai ai hanga mea ke heia ku mahu i ngange. Ka ke na kau katoa pe ngai i siu koe hana tala noa i, ka hino whakatoa o ku na e laba le rei pe hono tala noa i pia tari koe e tau patseti, pa ke lapu whewhe hanga hao wakai ki ai, ke tuunga koe longo mo ui ai tipeiti whare area, ko tui na e whaile rei apito e he ni ihi na keke na uhi pure anga, o nau whatongia ko no CV koe patseti hange koe tō wholofola, pe neongo pe koe hea tuunga na ea CV, ka nana ulawa o whehu ia mea koto a peta tau te whito ki he pare mia malolo, tōng tap tolu, na ne taki mua apito i hono whehu ia ko koe mono wakai e ki mea koto a pe he patseti, ke whaihano tālanga i he patseti koe ni. Peku whewhe ho wakai whakalukfua profesa ke tuunga koe ia na iai ai tau patseti. Io, nei kei ke umau ha whainga maari e ke u whanongo pe te usio i he tau te peiti koe whare are a ka kata uwi ko si ka ku umau pe ngai te toi whakaukau me he uongongo e ua wala, ia koe mea whikaulo aki koe patseti ko pau ke tālanga i whewheka au pito, koe ikai ke aonga, ikai ke mahuinga ha patseti ka pau he ikai ke whohi hifo ai kiri o patseti ka lava ke asika kato maa loto. Kaurerei au pito ia ke whaifatongia e pure anga pe kaurerei ki he whonua.
Pea koe kulawe I pe me o whakatala noa ma uksioi ke ngai konga o yongongo na e lerei au pito hono whenga ke fohi ai kiri o patseti hange koe whakatapu. Koe mea kaha kou whiawhia au pito whanongo ke hono tāri o patseti I osi koe e nau tālanga whewheka ui ko osi. O mahino re vai e ua I wawau koe whetō ke aki I he whakai uhinga mo e whakai whakaukau. Ka kone au mai koe ki ngahi lao mahuinga nge koe lao whanganga koe na patseti ke lava ke tari. Pe o tau whawhekai, he na e lava rewa ke nau pāloti. Ko tui koe mea mahuinga ia koe ke a te au, ke nau pāloti I he merit, pe koe validity, pe koe lelei pe o e patseti ia te ia I hono. Ko mea te whito koe ki hano tāri ha patseti. Koe. O ku makatu unga ia me he pure anga mo e pare mia mo e taupa anga mo e kau minista o ene kabineti I e nauhanga o whakamatalai mo malui mo tifeni ai uhinga I hono whenga ke fohi e kiri e patseti. Aia koe mea koe o kou he koe taupe he tari he patseti na e awhi peta whaaketa ha. Ia ulawa peke mo oni. Ka koe tari koe patseti o ku makatu unga ia he malawa ai minista apa anga ik pare mia mo ne kabineti ke nauhanga fuhui ai uhinga na nau fotu ai u whakamah mahalo ki he patseti. Pa kou whiawhia rewa hange koe ta whata anua whoko pehe pe ku tui wheho e ki no pere. Ka ke sio ke fo I mea koe ni O ku nau o mai o tāri. Pa ko hange nau whanongo na tāri kātoa he whare areang nau tolua nau iai aho ke ana nau hiki nima kātoa. Koe. Ia koe poini koe ai o ku pehe I anga koe e ku whakaukau pea aku. Na e lerei hono fohi e kiri e patseti, pea lerei hono tāri mo hono veteki uhinga. Mo hono malu I u whakaukau e patseti e minista apa anga, aia koe tau e pare mia ia pea mo ene kabineti. E ka pauna kai nau lava o tāri lelei, o whaka uhinga lelei, o malu I o tifeni e patseti, hei kai ke awhi kotoa ai whare ia o nau hiki nima. Ka ku mahina mai ka te au ke ngā mea koe na e whihi koe ke kau whawhehu I mo tau pehe koe ta whaakwhanga. Na e malawa rerei e kabineti mo e minista paanga pe koe pare mia ke nauhanga whakavete ngai fwoi hai koe. Pe koe whaka ilonga lelei ia ki a patseti. He hangi koe ngai poini na ke hanga o mai na o hake. Hangi koe whakaukau pehe. Ai peke ngata pe ai tala noa mo lau paanga mo mea I Novema. Koe ngā whai ai whiri. O kui kai fo ke whaha lau pehe ia ki a pure anga. Kono uhinga pe o hake ai e lau koe ake he pure anga koe ni. Koe uhinga koe nau, koe pehe koe te nau, koe nau fo I tau pe taha. Koe. Tika ke tau whanonga tau tōri a ai patseti mai talatu e ta whaake ta hake. Ke ai pe ke ngata I he teu amanake whai e whiri whare area e uha ua waulahi. Koe kuto whanonga nia a koe fo I aki meni pehe. Ka koe uhinga, koe tau nofo I he ki taimi no, koe tau e taha, koe niko Novema whai whiri. Ka tau pehe rewa, ai pe ho mo ngā ue ke ngata ai kai whewhe ai lere koe lere koe ai mea koe patseti he tu ai lao mo ko nistu tone o ku tataha me he sune koe ki he sune koe o ku kai maho ngai a pe o ku no pe o ku loa pe veteki ka veteki hu mai pure anga hoko ate patset tatau pe ai a koe poini maho ina kai ai poini koe taha ke whakawhe kiki koe ki he whe a mo kaki he ki he aia koe taimi foki ko guanga ko whakaukau ke koe taimi ni kau whahanga o mai aianga koe tau whakarere ha whainga pisnisi o tau hanga fua aki e tala noa whe a mo kaki koe mo tala noa o ku ikai pesi isi e whe a mo kaki he
ko uinga he ko tau o mai ko I make profit pe mo I whakakau ko profit mo loss ko whakakau fukia o ko ikai mahu inga ia ki he patseti ai pure anga ai more mo tupu he ko ikai ko pure anga ia ko tau tala noa he more mo tupu ko tala noa ia ai u private ko me whaka pisinisi ko whakalere o pure angaia mo ne patseti o ko kai ko issue ko tala noa he make profit ai ke tupu mo ai ke more ko tala noa ko e patseti a pure anga ko tala noa ke lava e pure anga o fai e ne whakamore ka lahi pe o ku si kai lava pe ke tāpuni kai lava pe ke hange ko tala noa ko ke fe amokaki ko pe he ko fe amokaki ke o e whakahoko mea ko he ko o kula he more ia he tupu ko fe amokaki ko deficit ia ko konga ia o patseti ko ne alo lahi mo ne alo si ha fainga patseti ko deficit ia hange ka pau pe he o kai ke ha deficit ia ko ke ha fe amokaki ha patseti hangi ko tai uhinga patseti ia ko ia ko whakakau ko business ia ko pe he ai ke tupu o ai ha more ko whakakau ko patseti ka pau o ku fie mau ke ai ke lahe more ai ke lahe more ka whenga ke tānaki maha paanga ke tokoni ke paanga e whonua pe hange ko hanga he tau paanga o e misa tau paanga o whakamahino se ke mea ko ia ka ke whanonga he whela whakika ko mao ko e alake ngahi ulu yongongo Eiki minister aine me fo hanga o mai ai fo imahino ki he whonua. Ko imahino me he paanga o ku tāna ki hanga tonu me he iwi o kakai o e whonua. Pa ne hanga whakamahino ia e ne kehe mo e whekau aki mo e support patset. Ko support patset ko kātoa. Ko patset kātoa. Ko patset kātoa o ku toki kume sirini. We kai ke he ko folahi mai ko a patseti ko sia paanga ko ya paanga ko foi no tau pe ko me e fonua ai mo ni me ko ya ka ko tau pe ko support patset o uhinga uhinga he te tau toki o ko mi mai paanga pa ko uhinga ta ko o ato paanga me muri ai ka ko en misana ne hanga o feinga ke mahino au pito mahu inga pe o ku fie mau pe ke fai e whakamore lahi. He ko uhinga he ku nesio e malawa he support patset i he uhinga o mai me muri o tāpuni i aki. Pa ku ne hanga o tā i mai fo i mape o i mahu inga ka pau kia ha mea o fie mau ke whakamore lahi e whonua ki he mo ui ai whonua whakamore. Pe tānaki mai ai tuku hau. Ai koe mi sāwho ki ta mai he mina paanga ia. O si hanga ia whika ia tu whakamahalo ai fo i paanga e tānaki pe ia he whonua. Pe ne whika re mo e fo i paanga e hao mei muri. Pe si ore vai he ngahi me asai. Whamore lahi he. Ka e alu ai o te whesit lahi ai whiamokak lahi patseti. Ka mai e mina paanga. Io, sai pe ia. Sai pe ke ai ke o hinga o ku sayanga ke tau more kai mo ue whonua, ha tau puke ke patseti, se amokaki si pe alo surplus, kai whaingata ia e whonua. Ai pe ia he kone tamae, ai pe ia ko hai he o mai pe ai patset support ia he de hau ko o tāpuni a tuaki. Taka pau kia ha mea ai ke toi ke tari whake. He koe sio ke u patseti, o koe ke whaatala mai ia ke ai ke pehe ke hawhainga mea tari whake. Ka hiri ko ia, ko lahi kaha u patseti o koe ke lawa e hapure anga ia o ai, o whakamore ke osi. Hanga he minisa ko ni hanga e kuwakai, o tala mai o ne hanga tataki ki tau tau ke whinga i ke whakamore pa anga patseti ke osi. Ai uneri ai ko pehe ufulahi, o pehe whahai ko kulahi ai whea moka.
Ka koe uhinga fuka minista he anga e wakai malambe ke hala. Ko ne uhinga he koe uwhakamore koe upatseti ku osi mai patseti o te ke lawa ngāwe aki ai paanga. Lawa utafa aki ke tatahapea osi pa toi to o te paanga ki ai. Ka koe ne lau ki ai ngai tafa aki ni o ki kai pe wawea osi ai paanga ia o ku wahai ki ngai proseki koe. Pa kou tui koe fo I ko mare ia pe au ia he tataha ai patseti o hiva kilu o ko hiva kilu tupu Ia. ko ia o hiva ai ko patset lahi foken o ko mare ia au ia ko fiala ko minista a ko hono tafa aki ia o ko mare ia kai ke tataha ko patseti o taha miliona o I mean kai ko taha miliona o io o taha ta piliona ko miliona foki hiva ngea miliona foki ena ko ia ko ia ko mare ia he kai ke tataha patseti o taha piliona ko ia o ko mare ia pa ko whakaukawa to pe ko ia mea o kai ke aia patseti ke taha piliona mana tui ko patseti ta no ko a tangata fika ko pai fekores pa ta no ga a burden raso tangata filosofa fika ko ya ko de pe ko fika o ku totonu ke faka kalasta tau ia mo musika pe mo poetry mo tanga pe ko futa na ne pe ko fesa futa helu ko fika ko fo I art kana be burden raso ia ko fika o totonu ke ai pe mo ia ko fo I art kana e stala no pe pai fekurasia ko fika ko fo I ati how ko te inga pe mo beden raso pa ko na uhinga ko kia ko hinga ko beden raso ka ta no ke ne inga pa ko tu na uhinga pe mo futa ko uhinga he ko fika ko fo faka kau how au ta uhanga fakatupu ai ko uhinga beden raso ke hange ko musika mo poetry mo taanga he ko hai musika mo taanga ko foi whakakau how ta no he beauty o ku whakatupu he atamai e tangata ka koe foi hui ko pe o ku iai pe o ku veli pe o ku mooni ai foi whakakau how a ko ia o whakatupu he fika ko inga ko ai fika pe me ko pure mathematics ko ke whakau akia mo experience mo tau ke pe mo umea ko empirical evidence ai ko hinga e ko afe ka no ke ai ko hinga ko tau ta no patseti ko ufa ka o fokotu ko he ki minista pa anga o ku ne ilo e ia he ko me go asima e u i faka o ne faka malanga ko ne faka malanga ko hinga he ko fo faka how a patseti ko fo I art ko fo me atu faiva I fatonga I ko ai art kono whakatupu e fo I hiva kono whakatupu e fo I taanga aki ai how a tamai a tangata ka ko me go pe he I whakatupu ko o fika ko fo I patseti ko ia ko fo I hiva pe ia ko fo I art pe ia ko fo I taanga pe ia paka pe hatu oku hoko o koe ke ilo hata haya pe hoko he koe fufo I whakakau how api e toki hoko ia I taimi koe o si ai fo I tau e taha ke sune tau fo o ke nao o mai o fo a maa popo koe tau tau si oi o kui ai e fo I sino e patseti o tonga ta e sino e patseti e taimi koe patseti koe naki fo I whakakau how ka kui kai ke a hamea koe pia ko fe patseti e pehe mai e minista ko eni pe I ko eni na e ave ke whare area. Ka ko fe ai u mea o ku tohi ai mo paanga e pe mai rewa ia. O ku kai kia mea pe he. Kai kia ko anga pe ku ta nake atu e ue moa lai kai whakafoke atu maro. Ko tiko tala no mahu inga fugia ku o ku ke whai ki he patseti. Bea ku hange koe na tau whanongo pe he tau patseti koe ni palofesa. Ai a foki na e lahi hono fehu ia I hange ko tolu noa miliona koe ni ki he wahiwa miliona koe ni he tefesiti pe ko ia ku ova ko he tau patseti kana e tari pekea minista ko e paanga po ni te ku ni hanga o mai
tolu no miliona ke lava poni te paanga koe ni o tokoni ki he private sector. O ngā e lava pe e paanga taha o whakatopu mai paanga tolu he ne whamatala. Aia ko tolu no miliona koe o mai o poni te e whakafofua e ostian koe taimi ko koe whae poni te kuma ua a hiva no miliona. Ai koe ki ngata he ne tokoni ke totongi ai mo ua ai a deficit ko koe ku ai hulu. Ka e lava ke mauai e paanga, pe a whai mai fo i tokoni ki he private sector. Ai a koko na e wha mahe a maupi whare area ai koe pula pula, toha fo i pula pula. Ka ta ofi he sea, o tiki te tānoa maha, uke ke tānoa pula pula, pe uke tānoa mea ke, ka ngana e lahi nau tala noa maupi he pula pula, koe ngā koe, ke tau mua ia fo i paanga koe ni, pa koe mea fo ke taha, I ono fehu ia foki ke tuku hifo e pati se di na toto malanga I foki whare area tuku hifo a mea ngari to'o hanga pai to'o halwhakawakawa te tau alui forever e pati se di ia o I kai ke toe hulu e pati se di ia pe whi amokaki kai alui forever ia o Palanisi e pati se di ko ngā ke oa e mea pe taimi koe na e fehu ia I o hake e whakaukau te tau kodi kuki au mai o te kei kia hata u foki ia e Palanisia o mai patseti na tau patseti hivangia miliona pe o mai ko actual ko no ngau aki na hivangia miliona ai ko tau ko to be anga ko tau ko na deficit wa hiva miliona e Briancosi ana be Briancosi e paremia malolo kapag de museo he famatala paanga he osiko tau na e Palanisi pe ia ka ko hinga foki na ka ki a o fa more ko pe ki a hata u ya o fa more ki he estimate ko o mai hanga ko ta uni ku ala ke ya ofe ta biliona o ke ta lo pe o ke ta ka u pe a o fa more ki ai pe kai he ku fa ngata ko ka me fa ngofua ko estimate pe foki fa fu ka ya pe ka pa ya u ki ai pa o pa pa ka ya u ki ai ko ai ka tu nga fa ai ka mo ne ta la no ko ke fa ko professor Io koe mea taha koe o nā e whai mai ho a katake. Nā whai mai ho re apa nā e motu motu, nā koe motu motu me heni pe koena, ka koe ka nā uhanga e au o keike u mau lelei ai mea nā ke tala noa ke ai ke ne aluka e patseti o whi amokaki pe hulu pe Palanisi. Na umau e au ia ho tala noa ki he tala noa koe ki no toko nia koe ai kau businessi ai a koe na umau ai a o arake ki ai e uho I wawau ai a koe whai whake foi whakafua ko ia o whai me whakafua ko ilo I he pare mia e o mai ai tuku hau pe o mai ai pe whakatupu paanga ai kai businessi. Lava ke hange ko e whakatala noa ko ke whai na ane whai pe he pare mea e ki minista paanga ki hono whakawhetong ke fwoi whakawhetongi ko ia pe ko tala noa whakaukau o pulo pula. Kana I kai ke u mao ke o tala noa ko ke taima hulu ai surplus ai patseti pe amo ne amo kaki mo Palanisi pe ka pode ke toi ki fra mahina manga point ko ai na kai ke lava ma pe ko hinga ke a o wa lai ka taki e ko hinga pe foke o kia ku fra tala noa hange ko e ko I he time ko na tala na whenga ke tuku hifo e patseti ke Palanisi pe ko hinga ka lava ke to'o ai deficit he e to'o fi amo kaki ka I time ta tau pe fokia o ku koe hange koe mena ke whamatala kia I ho whamatala o te kia kia hata uia o mai pala estimati pe o se anko ta u wa ko ke au ke sune tau ka hau o ku a o fui pa anga koe na ngā we I ki he tau koe na whakamore ki ke fui estimati ko ia koe au te koe kapa e whotu mai ka hiwangi au mai koe whamatala pa ngai tau ka hau mahalo ngā we ak pena dolu ia hapalungi au pe fia o pena ngā we hanga na ke tala noa ke ai au ku o ku uhinga e whaha I koe taha ke tuku pe ai koe o whitaha pe ia he kai tuku pe ai he ni tuunga ko ia
kana unga o pe kia ko nga ko o mai pe e tol no miliona ko poni te ke ne malu I ai ka pa e ai ha fe o mokaki ate ne malu I ta fa ki ko ia kataki io mahina reo ka te au e mea koe ako mea pe ko motu mai io ko maoni au pito ia wa foke akata ko konga fuke taha o ku fai kai e whakaukau ko ni he tau sio ke patseti whakaloku fua e professor na e whakamalanga na e whai lotonga patseti na utala noa na tolu ko alu pe fuke taimia ko alu tau patseti e toke ata hiki pe ai patseti he tau kotoa alu ifana e fitongia tupu miliona alaka valongia tupu miliona ko ni ku hivangia tupu miliona ni ai ko ne tu ko na fai ta langa ai os mahino fo ke na pehe ko paanga ko lava tonga tanaki na na fo ta ta ne do fika ko no ngia miliona ko ke tu hi fo ta patseti ke ta nga u aki pe fo ta wivi malava ka uti ta pe fo falala akange na pehe ko e on fa fo ke ono ngia miliona tau lava tanaki io ai ko fika ko na o ke fo malanga wegelo paka fika ia tonu ka ko anga na fa malanga fale area na usio ka pa ko ta wivi tana ki ko no ngia miliona o totone ta patseti ke ngata pe I he no ngia miliona o te ova he no ngia miliona ko nga he ko ta wivi pe ia ka to ki hawa be ngai to ko ni me ngai fonua muri pe sai pe kai finga ke ngata pe I ta fa aki ko sen ko sio ki ai pe malava okay lava o fra hoko a fa nga me ko ya pe I kai te tau te lava foki e tau patseti he kulahi whake ngai whakalaka ia langa whakalaka mo ngai mea ke tupu whakatupule kina he whonua neongo ko tau iwi ngā we o si pe aku malawa o ku practical of I whakaukau ko ia a tau te whenga ke tau foki ke whakangatangata pe ke he mea ku tau malawa pe I kai pe koe whaunga no molo pe ni hange ka whonua langa hake hange ko tau tolu ke tau nofu lope he patseti ko tau ia he ahoni io ko e lawa ke tau alu ki ai ka ko uhinga ko hange ko mea ko tonga ko e hui wapa o ko ku he pure anga ko kola aia ko kola foki ko hiki vahenga o whakatatau pe amo hiki ai koloa ko patseti ko tau pe ka pa o glava e fonua ko fua foke me patseti motua me ko pe seti e ono noa tau me o mai ai patseti a toko ni me muri o ku I ni manoa ke fa noa pe ko anga foke fua ko me ko pe ai ono nge au miliona ka ko hinga kuia e lava tu ku hi foki ai ki e ono nge au miliona o whakatatau ki he mea koe o ku lava ke tau tāna ki ai tuku hau koe he whonua. Lava pe ia. Ka koe uhinga kua hiki ai ngāhi fie mau lahi. Ko li liwe ngāhi mea lahi. Pe koe taha o ku iai pe ma ngāhi polo sekia a muri o ku nau fie mau e nau tolu ke nau o mai o whakahu mai ki he patseti. Pea koe toi uhinga e taha a te tau toki lava e tau tolu o pehe, tau aipe e tau fo I. Tau pehe koe tau hima ngeau miliona pehe. Ia tau wau ka fo I tuunga o pehe. Lava e whonua ke ne tāna ke hima ngeau miliona. Pea o maere mo e fo I whehui kou pehe. Ka tene lava o whai e whakamore ai whonua mo hono tata ke whonua ki he sune o e tau fo ou. Ai koe fo I whehui a koe o whai ngata. Pea koe uhinga koe he ikai ke lava ai ke tau ngau e tau wono ngeau miliona. He o mai e whakakaukau koe o kola. He koe kola u whenga maupe pure a ngā ke hiki. Koe ngā koe e nau wahe ngā koe whakakaukau o inflation. Koe ngā he whakaukau o ngā hiliu e mea kotoa. Mo anga e wesia mai me muri. Aia koe taimia rewa koe tuku ke. Ai koe o fie mau ai.
ke toi tānaki mai mo support patset koe pe ko patset tokoni mei muri. Tuku kehe, ka pau o ku lava he whonua ke ne tānaki i hahi wangiau miliona pe i loto. O mai re vai ako fua mo patseti te ne lava whakarere tau tolupa tau tau pere. Sai, tau ai pe ai. Koe ni koe tauni tau lava tānaki ai hiwangiau miliona ki sune tau fōu. Aia hiwangiau miliona isa aia e lava pe ia ke ne fua ai mea kotoa pe mo whakarere mea kotoa pe tita. Sai, oi tau toi fie mau ai support patset me muri. O mi pena ngai toko ni. Ka whaingata a ke tau wao ke foi poin ka kai orewa ku malawa he whonua whaka ekonomika o whai e foi whakatupu ko ia. Whawho ke atu hova. Marape mahina anga tānoa tupi kai. Ko mahina pito pe e whatala noa koe ni ke mai palofesa. Ka kohange koe lau koe tuu koe tai ni mi ku mahina pe ai anga tuu koe e tau patseti. Mahina anga tuu koe i ho tau whalearea. Koe lao fo koe ni ku nau tari koe ni koe hoko atu ai pure anga ai hono whatongia me a ulaki koe i a siulai o lere atu ai me a ulaki o siulai kihe sune koe tau ka hao ka koe tau ni foki hange koe ku ke wakai ke ai palofes koe tau ni foki whai whiri i November ai ko sune ni wha ose no sune he weekend siulai pe a kos ai ngā ue ke toi ke whahauko ko September le vai mo o katopa mo November koe fui mahina e tolu ke whahauko ai campaign ni mo teu e whiri mo ngai mea ko ia o whahauko lewa tau whiri whare a rea tau toria i November. Ai ko ni tū koe a koe ke futo e lahe taimi. E kai. Ko si e taimi professor ke tau wa o ke tau whiri ko tau ni a ko fihi holo foke u mea ko whai ko ngā koe pure anga fo o koe ni na hu mai i February tau ni sa noa February. Mane au pito ia. Kata ki oma. O ko maaria au pito e uhe o wau lahi. Ko i ngā koe whai whatongia maaria au pito et whaiva. Et whaiva pār koe whuirea pe koe whaiva. Koe whaiva ai puke a ngā koe ni. Kapineti koe ni mene ka minista o ko maaria au pito. Ia kana ke tokanga maha mea ke ka anoa ki ai he nai homo fuke mea ia. Ko sio atu kia ki he ke tuu koe ni ke tau whiri koe ni o e tau ni. Ko sio fuke pure anga koe ni ke tataki koe ku whai e he paremia koe ni. O ku iai fuke ni e toko lahi. O ku iai kakai o ku nau pōpou au pito ke tataki koe ku whai he paremia. O makatu unga pe ia i he staila koko une whai ake ne tataki. Ka koe mea mahu inga o kunau pehe o ku hanga he paremia koe ni o whakahoko ko taha ia hono malo hinga. Ka kuhanga o atu ai whakaukau ko ia. Koe pehe koe pala parema o pure anga ko o si o awai koe ke hoko ai whakawhisi e paremia. Koe pala kona tefto i taha honau pala parema lahi koe kai ke lava ke nau ngā ue wā ofi pia mo tui. Neongo, o ku ai pe akiumeni ai pure anga ko ia, o nau behe na o si whai pe hono o atu e ngahi request ai pare mia. Ma tui fuk o tūtūni tau koni stūtone ke na whakataha to taha e mahina. Ane behe na wha pe ne request ka kai ke na kai ke o mahatari, mahataimi ke lava o whai ai whakatau wholofola. Peko hae whahinga uhinga o lawa i o ki fuoloa ai taimina e ke whai ai ha whetu utaki. Ka koe pare mia koe ni e ne hu mai. O ku ne whai ea fo i ne hanga ia o fixe fo i pala pare ma koe ia. O ku whai ne te whakatau wholofola ana ke tu i he mahina ko toa pe ki ngai mea ko toa pe whai aku me pure anga. Wiri so un lawa rewa salova fo i pala pare ma koe ia. Pe aku fia ai tokolahe kakai. O kwa rewa ni kuna utala mai, o kwa kau ako moe kakai politikare, kuna uasi mai o tala mai, o kwhatu tāmaki ene pehe ki he tuu ko ia ai whanua whaka politikare, tatau te whito ki he ngā unu whakatemo kālati me hafua, ko i ngā oku e ka reo ke te ilonga ai whetu ke ngā tai e mo ngā tai e,
pe a hange I he ne kapau te whatonu lea I ki he ke umahino ka aku pe he kapau te ke fu uofi ko o a whai mea whai pare mia dai ni mi mea kotoa pe I lo ke atu I mea kotoa pe a me kia I tapu moia hangarewa e lava pe ki hanga tu control e a kabineti ka koe ke a mea pe he talamai kapau koe ke whikau I he tau ko ni stuto ne pe ko hai whahinga whakaanga kuna whai ka koe anga I e whakaukau ka koe taha I e heksu wakai ai malo hinga o e pare mia koe ni ka koe atu koe koe haa hosi o ki ai o ku ke wakai tatau I he whakaukau koe ia mo ini iko ni kuna popo ki ai pe ku ke wakai ke hoko ia o whatu tamaki ke alo fuulahi pu ova ai ngahi mea pe hangmante ai ke whiri koe kautare kita na tamahi press conference ko osmawe ngā ue ka ku whia mau pe ke mea te ai pare mia o whakahoka te ngā hingoa ke he nea whio Widi sina koe ka uhinga ke ne whiri ka ko maha ka uhinga pe ke whai befe ngā ki koe communication ka ku whia wakai ke ai palafesa Io ko maria e o va ko tui ko mea ko whaatala noa ki ai I he hau koe ngā he pure anga o au mai ke he pure anga ko ni o hua ka meiriku o ku kai ke o to kanga uia pe ko e wheta whaaki o ku ne pure I ai whakalere o pure anga a pe o ku ne pure I ai mawhai lai taha ko me ko mahu inga pe ko hai o ku most influential I he tu I mo pare mia mo kabineti ki he whakalere o whonua mahu inga o ku mahu inga ka ko me ko nau to kanga ki ai ko lava ko ke ngā ue whakataha whiongongoi ai tu I mo whakataha toko ni pia mo pare mia pia mo kabineti ki he purei I he mawhai whakarewerewa lahi whika uruaki o tu I mo mawhai whakarewerewa lahi whika ua o pare mia ko mea ko toka ngau ki ai ke tau siofi ange ko whe ai pare mia mo kabineti o kuna lava o whai whatongia ki o lunga ia whai whatongia ki lalo. O kai koe tau kala noa pe ke whai whatongia ki he tui mo I whatahato koni. Ko whe ai pare mia I he lere mai me he kamata me e pare mia tui waka no o au mai ki he pare mia koe ni. Na e lawa whakapotu tataui ai alu ki he tui mo e whatahato koni pe mo ene alu ki he kakai pe I he ne alu ki hoi ki no pere mo ne alu ki kakai pe mo ene ai koe tau tānoa whakaweti kare pe mo ne alu horizontal alu ki ngai kupu o society I he ta whaaki koe pe koe ha whamau anga pe koe ha fuai ngai kupu he tau he ko society u alu alu ta matau hema pe alu ki olunga ha whainga society pe to tu re vai pe ku hierarchy ko au pito pe ku alu ke o ngota faki momo ai alu ai mafai pure mo alu anga no farere pe ko anga ni ko e ku lave aku ko pure anga ko tu iba no ko igno pere fokia pe na e feinga ia ke fai ano fatongia nega ya ne pare ma ana ne alu ki olunga iai ene alu ko ke tu I me fatato ki ka ha pare ma tu wa no pe aku tau ilo ibe tau toria I ha hoko hake ha igno pele o pure anga he kai ko hafu pare ma ko issue ya ai pa ko tau ha me ai pe ko tu wa no na feinga ia ki lalo feinga ki mata mohema ai ko whahinga pure anga na ke tau sio o ku fu alu au pito ke hata whaaki kairi ake hata whaaki ai o tau pehepe ko tui waka no
o ku tō tatau e mo e pure anga koe ni, ka ku kehe pure anga koe ni he o ku i kai ko ha tau hi whonua, pe a ku i kai ko ha no pere. Ko mea uko, o ku tau tala noa e o ku kehe a toi ta aisake. Nengo kono tau ke te anai, ko tau hi whonua, ko pure iku ko tau hi whonua ia, a mau kolo, tangata iki vātu. Ka o ku i kai ko aisake, ko ha tau hi whonua, nengo ko hako, o tau hi whonua, ko na kuina tau hi whonua, na pure iku. Ka ko hinga ku tā noa, hau koe ki a pure anga ko hanga hongo i pehe mai ke ta hau koe ke pure anga ko o Samola Crispo hiwa. Pure anga Samola Crispo hiwa na e kamata mea e tausio o ku ikai ke whakataha ia mo tui. O whakatatau ki he fo i tutune lao pe koe konistuto netu o taha e mahina. Na e kamata ke tausio tau tolu he fo i ata ko ia Samola Crispo hiwa. Pe koe tala noa ko o ku na hau mea i koe pehe na e pehe wha e tahana kei ne tauhi e ne whakataha mo e tui pehe ta wha ke tahana e wha mo ua e tui. Aia, koe tau whakanau nou peo pehe na i kei na lava e pare miaia mo e tui ke tauhi ai fo i ngā ue whiongo ngoi. Ai koe o ku i he konistuto nepe he ku ikai tala mai he lao mo konistuto ne ke alu ko he kai alu e pare mia mo kabineti he ko me ko ke feinga ke tau mai no o te ke to hui mai konistuto ne e alu pe pare mia he mo kabineti ikai ke to fa fe tau laki pe fai ha fe ngo mo tu te ke tala mai ha lao mo ku pe konistuto ne ke pe he kabineti mo tamo paremia. Ka pau ilo hata haia hakupe konistuto ne tala mai ke pehe pe tohi mai ke tau sio kia. Ka ku kia hakupu pehe ia. I konistuto ne mo lao. Sai. Ko mea kona e hoko ai ko hau hinga na veteki ai. Ko veteki ko no ripoti e tui wakano ko ia na e sea i whare area a tui wakano a ikino pere tui wakano. Ko ne ripoti na ko hinga makatunga mea no veteki o ku pehe o ku ai ngā hi whakotu tu me ngā hi tō o ngā e whai e hange e ue si ai tu ai whonua mo ma whai pure e tu impa mo hano ngā hi whai kiki. Na o atu pe tō hia ko ia pe o ku mōni kātoa pe ikai pana hanga pere wai tu i o sili mo whatato koni pe a veteki. Ai tau pehe ko tau fuasio ia i he pure anga na e wheinga ia ke alu he mo kabineti, pe wheinga i ke whai e ngāhi saupulu, o ku whepaki a mo anga ai tu i mo whatato koni pe koi konistuto ne. Ko hinga na veteki ai. Pata ku haurewa me ai, aia ko ku hinga tāno a ke tau sionge he taimi o ku alu ai a ikpare miha me kabineti pe i he tu i mo whatato koni. Tau haurewa ki he pare mia koe ko whaiwhikauto ke tā pohiwa tua ne toa. Ko pare mia koe na ne toa hanga whakafoki mai whakataha koe mo e tui. Kana na e lere pe ia mo ne kabineti i e nau mea pe a nau tō. Pena lahe umea ene ke tala noa e ia pe koe hae ai finangalo e tui ki ai mo hae me makaike. Ne keke haha fu ko pare mie ko ia na e lere pe ia ka ke manatui ko kau tama katoa ko ia ko kau tama na nau teke ke ri whakate mo kālati hui watu e ne toa Samola Crispo hiwa hua kawa me iriku pe kui kai ke uofu au i umea ko toa koe na tantau hopo marewa ka hua kawa me iriku lahe umea ia Samola Crispo hiwa na ikai ke whaia e ia. Penai umea na ne whai, penai umea na ikai ke hanga he tu ia o kei mai i ulao whaanganga mo umea na ne fie mau.
Pena usebe umea yo he kuitonga ko lo tonga itonga he kai miko ya kamata me pure anga tu vano hau ke a kirisi hau ki a poiva tone toa hau ke a ho kameriko. Toki huma ho kameriko ko fok ma ke hene toa COVID. Ka ko kuhinga ka noa ke tausio ki ai ko na e feinga a poiva tone toa ka ko tamaya na patoa. Na e patoa sa mera Chris Pohio. Ko toa ka kama ko na fie mau ana tolu ke whakarere pe i hanga hona loto mo oni e pare mia pe mo kabineti e fonua. Ka aku ikai ko na loto ke pure i pe ke na mafai pure whakarewereva pe na mafai pure whakarewereva fonua. Ka koe mau e nau whaam koe o mai kia hua ka meiriku he koe kai whaka ataia he koni skutone. Ke nau whai fo i mea koe. Pea koe mea koe ko whaatala atu koe tuko e tā noa he ririu whakate mokalati he nai kai ke tau ririu o whakate mokalati. Koe u kapi mo u mono pe i loto o ku ihe o skoni skutone pe u mea koe. Ka e hala ma upe whoke tau tā noa koe ngā koe tau pe he o ku sia o mea ko ni e riri fate mo ko nga na riri fate mo kala te fo ko nga pe e fare ama mea kana ke to hi a fo mea pe he ya he la mo ko ni suto me o ga to hi ai ko na fare riri fate mo kala hara e fika mo la ko e ta wa ko ka Ameriku hangare va ho ka Ameriku o tese o mea na ikai ke tesia e poiva to neto pana ikai ke tesia a kirisi. Ko a kirisi ko ne whakaanganga ke ne whai e o mea. Pe a upe o pena i pene e me whangito o ngā hala ka nei kaimwena ne i he pare mia ai na lahe na nei na hangai a ue e ngahi mea ke whepaki lahi me mawhai pure tu. Na ne hanga whakatuu ke whakahoko e o mea o a uko o veteki ai. Ko pohiwa tu ne toa na e politiki takai holo ka koe tama patoa pe moia. Patoa a hualela sa mela Chris Pohiwa, patoa feinga heriaki a Pohiwa tu ne toa ka aku kei patoa pe. Patoa hualela ai patoa heriaki ka kuongo patoa loa. Toi huwa rewa koe a huakameriku, koe patoa aluhanga tonu ia. He koe patoa. Awa ka Ameriku. Take sa mura Pohiwa he tutu ko o tonga. Take awa ka Ameriku he kamata koe ai tutu o tonga. Aia koe tunga awe koe ai kau ngai whapure ala. Koe nai take ai. Pea koe kamata ai anu tutu o tonga. Kai ke tutu ai loto kolo. Toki tutu e sa mura Pohiwa. Aia, ko ka Ameriku ko patoa aluhanga tonu ya. Hanga ia o hanga tonu peke ne hanga tese mawhai pure tui. Ke ua tena ngā ue whiongo ngoi mo na ngā ue whewhakataha ake. O kuna whakakau tatau ko tōpeta ko tolu ko ia Pohiwa a kirisi ho ka Ameriku na whakakau tatau whakapatoa he uhinga ke nau whakarere pe e nau tolu, e kaupare mia koe amo e kabineti, heriaki, patoa heriaki e, patoa huarela e, patoa aluhanga tonu e. A hua ka Ameriko. Pea, tausio rewa, patoa huarela, a Samuela Chris Pohiwa, veteki ake mawhai wharevreva e tui. Harakati pao. Patoa aluhanga tonua ho ka Ameriku, hanga bia ai o me hanga ton, koe ke toi tokanga ia pe toi hae lau ai tu iki ai. Lahi au pite umea na ne ai hanga ton. Pe aku ne kei whamalanga magi pe e ia he kai mini, tigai pe ke ne hanga whakaukau i, ai umea ko iana uhinga ai e ne mawahe ki tua me pure anga. Pe a koe harewa ai fua o ongo pure anga ko ia. Vetekie. Veteki hanga tonu e he tamatui, veteki whakapoto e he tui. Veteki heriaki, veteki hanga tonu e he tui, veteki heriaki a waka Ameriku.
E huma rewa ai pare mia koe ni. Ato ke ka isake eke. Koe kamata koe huma e puranga koe ni na e ai pe e ku amanaki ti nau lava o furihi ai atamai whakapatoa o e ngahi pure anga. Ke nau atamai lele yange, ke nau lava o mahino e konistutone mo whengawe aki mo e konistutone. Pea koe konistutone koe tu ia. Pea koe pure anga in koe na ku. Na kei ke uilope te nau aluki whe. Koe ngā hua kau kama patoa i loto. Paula pi iven pi ukala, toki ukamea, ko lanu mata, ko mahalka minista ko na moare, mohai. Pea mo e fika whanu. Sio kau kama patoa katoa. Na upehea uia, kike uiloia e au he nau hopo mapure anga. Ka koe mea na akuhanga o whakatoka ngai, i e nau hu mai o whakataha pia mo Aisake, mo Taniela, mo Haitukuke, kau kama nai tok whiri mai. Ko mea koe nau whakatoka ngai he kamata, te kai ke asmai poko e pete nau aluka ki whe, na nau lava o ikai omi e nau kehe mo e nau tui whakapolitikare whakakulupu whakatau taha, ki mu ape pia nau toki hu maa whare area. Ka nau whakatoa ngai lewe toko whaa patoa, pia mo toa ngā kau tamakoe, na e maa o lunga mea e nau tolu ki he lelei ai whonua. Lelei mo oni. Pena e maa o lunga mea e nau tolu, koe toki kau patoa ata mai lelei taha ane ai whui toko whaa koe. Pia koe toki ei pare mia ata mai lelei mo poto taha peni. Kia te au ia, malawa peke uhala. He koe uingau na uo mai pa nau hanga o ilo. Ilo behe kau tama patoa ai, o te keike nau mawahe nau tau mehe o mea kou tau kawe he patoa. Ka aku nau ilo he nau huma whakataha mo kau tama koe o whao e whaipure anga koe ni. He ikaike nau ikuna ka pau te nau alu whakapatoa pe, he ikaike ikuna kau tama koe ka pau te nau alu. Ikuna heha, ikuna maa e nau whare area, ikuna me hana toi whiri mai ki nau tō, ikuna me hana hanga whakarere e whonua, ikuna me hana whengau e aki pea moe tamatui. He koe whonua ai, koe konistu tō nei, tika ke tau lawa veteki. Koe kau pare mia koe ki mua, kai ke nau mahino e nato whoi mea koe. Tika ke nau ilo nato koe konistu tō nei, koe tui peia, tika ke lava tau tō ria o furi he whoi mea koe. Tika ke nau ilo nau tō ria koe, he kai ke lava ko pare mia mo kapinete o re he ka nofo he tui. Pea moe whatato koni. Tika ke nau ilo nato whoi mea, koe uhinga na nau whai ai o mea koe. Pea he hanga mau pe he tui he hao, koe mea koe whe mau ke hoko, ai koe ko lea ki koe blueprint yeni. Koe whoi mapen ke mui kai hapure anga pe ka pau tau whe mau ke tau lere rei, pea ngā were re whonua pea oua e whai hawa kovi mo e tui he koe whonua aia. Tuku ke, ka pau te gela wariu ka wa e tui mo e whonua mo e konistu tone pa ke whai. Ka koe ku wakai koe, pa tau sio rewa ki whoi mahina pene whiha nima. Te ke usia hapure anga pe he ko whapapau atu e uhoi wawaulahi talu me he pure anga o Lord Severe. Koe ku tāna ki tuu ngā o te ke au hapure anga ke he pure anga koe. Pea ku whanaa foto ai kau whoi patoa, koe kau yang patoa na nau tupu hake he malumalo Samuel Angispohi. Ka oku nau ata mai rei katoa. Nau ilo e konisu tone, nau ilo e whonua, nau ilo e tui, nau ilo e hoki nau pere, pea ku nau ilo e kakai. Pea ku nau lava rewa ngā aue. Seke whoi pure anga koe ni. Koe potou lava pe o ngā aue rei pe me he taupotu taha society ki lalo, ta taha tau ki he tui, alu ki hema, alu ki matau, alu ki mui, mua alu ki mui. Pea o kou fia ai, pa kou whaambe, e whaka osi le lei e ngā aue koe ni pea. Kou whaambe ke te whokmai kau kama koe ni, mua nau kau tama ke nau hoko te pure anga, pakapahe ke nau whoki mai koe anga ia.
Ko ku hinga pe ko ku sio ke fu le lahi una lawa ke fai ma he fonua. Pea mo mahino lahi, mahino le mahino whakapoto una fai o una malawa ke fai ke he fonua. Ka ku hanga he kau tama patoa ko ni o pelu ho nau ngahi loto. Tama loto lahi a toki uka mea. Tama loto lahi a ki he no whakawhepa ki i ai whaunga o e pure anga whakatui. Ko tama kona ko kweke fuilo pau kalan mata ko moare. Ka tama loto lahi a ke nau hanga o whawhepa ki i ai whaunga lolotong. Ka koe ha mea upehe ai kau tama ko ia o kui kai ke mafuri e nau tui whapatoa o ke ia. Ka aku mafuri e nau whonga ngā ue ke nau lava ngā ue whakataha mai tui mai whakataha toko ni pia moi ngāhi kupu ko toape. Ko toki uka mea o kui kai to e ngā ue kia e fo i mea ia koe tama pe o ku ngā ue maa e patoa. Seke ngā i fo i mea maari e whaururia koe. Ko toki uka mea ia koe tama ia ai patoa moi tū he ne whai whatongi a nengo whehia petu ia e toki uka mea. Koe tama ia ai wahenga koe, koe tama e wahenga koe, koe tama ia ne whaapapai e ia ai whare tu i mo tu i he kune ilo, koe lelei ke lava ngā wei e ne ufakaukau ko pau ke ngā au e whatahaia mo tu i mo pininis kalau ni mo hou eiki. Ka koe ngahi mahina ko uhinga koe ke pehe koe ai ke tau whakalai kia hai. Koe uhinga ke tau ilo fo i whau ngā ke tau lava o ngā wei ai whakakaukau ai kau kama koe pe a toi lava. Seu lava ai pe o whakakaukau ia koe na e tau ka vei e Samuele a Kirispo hiva. Lava be he fo i tongo whaa koe ni ke nau whai pe i he fo i whaunga o ku i kai whakatemo ka lati. O ku na ngā wei i pe ai vi sone Samuele a Kirispo hiva i loto. Kau koe ke nau pe ku nau whatonga i pe kai. Nau wha ngā wei i pe ai e whai totonu, ai whakamau totonu, ai whakaapa mo e hafua. Umea nai, umea lahi ai nei tau ka vesa mana a Kirispo hiva. Ka kone aluia ko upehe, koe aluia koe ai tau whaunga whakapolitikare ke matu o tu hange, ai foi saupulu na e ui ko saupulu whakatemokalati, ka ko ui au ko foi saupulu whakapolitikare whakatu i pe. Ka kone toki aluen ke tau sio ki hafua o ku matu o tu hange i he foi pure anga koe. Pea koe te wakai koe ki ai o ku kilo loa i ka noa ua lai ka ku whamawhana pe ko ngā whoko e tō mai e hau whehui. Pea koe tau wakai koe ki ai, nau hanga whiri e pare mia, o ku hoa pea mo e fo i tau e taha koe. Nau hanga o whiri e toko ni pare mia, o ku hoa pea mo e fo i tau taha koe ni, pea o ku hoa pea mo nau tolu. Ka pau te uwhaka osi kai whakafoke atu. Koe fuafua koe fo i kabineti e ni na e o mai e historia, ke nau hanga o furi himo ui pe ai whakakaukau o e whakarerei whakapolitikare i loto i e pureanga. Ke whakarerei whakapolitikare ia. Ko te tok whai e me he kaukama koe ni. Koe foi whakarea koe a tupou ni mana keke ne pehe ia koe whakarerei whatemokalat. Ne keke ne ngāwe ake rea koe. Koe ne foi lea koe na ne ngāwe aki i he foi saupulu koe whakarerei whatemokalat. Whakapolitikare. Koe rea whaka-officiolo ia koe uafe hongofu. Kana te eki ke hoko ia he uafe hongofu. Te ke hoko ia me iai ki he uafe mawha. Ko au koe kutala atu koe ni, i he ku whakamau, i he kutalu e ku mui, mo e ku tālanga e politikare me he malungo futupu. O au ke au ni. Koe ne toki hoko ne whakarerei whakapolitikare e ni pakoutoko o atu ia e au. Foi whakaamu koe atu pou ni mako ne toki hoko ni kaukama koe ni. Pureanga koe ni aisake me. He koe ha. O kutau sio ke hono whakarerei e umea. Ko hai e pureanga nei hao whakarerei ha mea. Koe nau o mai peo o tiri he mawanga mo ui e whonua. Pa nau hanga malanga i mai hange ko ulawe ki moa. O pehe u tau vare. He ngai pureanga ki moa. Koe tōku pureanga ni o ku nau o mai, o nau tala mai, o ku ikai ke tau vare, o ku tau poto.
ke whenga ke nau turi fua, ke umea o ku tau la aunga mo tau tala ngā i atu e kakai pe mo i whonua. Pe ko to kamata ina e whakarerei whakaporikare. Pe ko whaamo, i he kamata koine, pure anga koine. Ke nau to e whoki katoa mai e kautama koine, tuke e kautama nei whirima. Ko whakaamo paulotu ke nau to e whoki mai, ke hoko ate whakarerei whakaporikare koine ku nau kamata ai. E ko lotu maro, au kai paulotu ke nau to e whoki mai. E ua kai ke ko whakafoki atu, ke koe, alo. Malo pito professor. Ko tui mahalo ku e o si kāpui katoa i he whakamatala ku ke o mai. Ai whehu ina amana ki ke u whao setu aki ko ngā ki he steu kone ai whiri whare area ka akusai pe. Ko na ku ke o si whakakatoa mai pe akusio ke ta taimi. Ko ngā ku ke i toi lahi pe taimi hange ko ku talanoa ne nai. Ko e pesi ulai, akos. Au tau pehe e ko taimi e o akusai ako September leva. Ko kamata leva ke ngadu leva le sita candidate ko e teu e campaign i September a katopa pidi leva i November ma fa mahina tol pe mahina ua ai ko ngai time lahia o te tau ofe te pe ki ai lava pe lahi pe ngai analyze ka candidate ko i asma na hingoa ke tau tala noa ke ai professor kai tapa fa ma abo mai mo e ta proclama pa wa me ke loto ke pakakato aki ta toki ai te osu ka ta proclama ko ni deu polau aho monite aho tolnoa pa fok ma tahvalu ai ko te toki hoko atu pe e osi a tahvalu go si ulai ko ngai ko hata time ko fe unga matu site ko e hoko mai ai para te toki proclama re vai malo professor Ia maro mito e uhe wa ko katak. Ko whamalo tau he mau whainga maari e. Whaasose ta programa pe mo e o mai ngai whehu i le lei. Ke whakatupu ai whekeri lo loto ange mo wawanga ange huata mai ke utala noa. Ka pauna ke hanga ko langa i mai ai tala noa i ke u alu ke tala noa. Ki ngai poine ni ko vai wa he ahon. Ko e tala monua atu ki ho alo fai whatongia ki tonga, ta toki hoko te ta programa e au ta hawalu, o siulai. Ka kou whia lawe atu, ka mata a whetu taki mai ai kautama ke, ko kautama candidate ki tonga. Ma tiko kui tonga ne lahi a pito e ku, a e ku whai wharei ki e kautama candidate, ka nau oange ai mea ke nau o whai, pa kone kaipe ke nau o whai, pa ila e kai ke nau huna toki wharerea. Ka koe kautama kone ko whetu taki mai kau ki lawe ki ai, koe kautama me i murini. Pa koe nau whetu taki mai koe haha ku lau ki he amanaki, ki nau whiri wharearea. Pea koe toko tōru ni o ku whetu taki mai, pa koe ko foi fehui ko fai ua lai kau fa o se ko ne fehui ko ne kore mai pe ai to ta pe ko pe hatu pe fika uaki na ke o sino foi tonga i hata o tolu ki moa pe fai fili heta uni pe ta mai he to ta io talo ne fe alu aki heta o fia nga au mono vahinga pe glotonga i muri pe to e ha weni pe to alwatu ke te mahina tolu ke fili kala pe ko atu pe fe ui pe ko si tonga hinga hita ko ni tolu ki he nima kala mai he to ta o ku te kai ke alu ki tonga ko ai ke to ki alu heta uni ke te ki he fili pa ko ku tari re no ke te alu ko fili he ta e ma aya ke no fo heni pa ke to alatu heta uni ke alu fili fare area o ku te eki ke alo ngā wei ho vahe ngā o ngā ue mo mohe mo tangi mo fia mo kakai o vahe. Ko ku tari pe ko whaitonga he ka wang me muri.
Pea koe whai toko tolu ko ni koe toko ua ai kuna o si o whai ai unga ue ki o na wāhenga i he u tau koni ku tau situ ame. Pea kuna whi alu ake he tau ni pau pe hatu le wasai. Te utala noa mo moua ki he amanaki ki he mokanti teiti. Pea koe toko tahare wai ta mai koe toko ai ane ke alu pau tangu te ke te alu ko. He ko tō ngā aia, hei kai ke tō e whiri, ai kakai ai tōnga hataha na e alo atu mei muri, te kai ke alo ngā ue me kakai. Te alo mo taha miliona, ke whakamore ke kakai, e kai katoa pe kakai i tōnga kai ke nau whiri nā toiko. O si mau e whoi mahino kai ai tōnga. Ne sai pe e kai ni koe kamata mai ai o atu mei muri. O si mahino ke kakai tōnga, koe kakai pe koku ango nofo i tōnga, o ngā ue mo ui mo ki nau tolu, nau kangi, mo nau toe, mo nau fie kaia whakataha. Ko nau tolu peo ki nau ofa ia nau tolu. Ko koi kona ke toka lato e kauni ke alato whiri, o koi ke ofa koe. Pea o ku tae maa whakate mo ka alati, pea o ku tae maa whaka ngā ue. Ke nofo hen pa ke toka alato ka aike ke alo kanti teiti. Ke alo kanti teiti ki he haa. O ku tapu ia se riani ke toki hau o nofo tau tolu hen, ta ua mahina tolu mahina ua ke toki ha o whiri. O koe ke tāri te mo kalati koe ni he o kui kai maa, koe koe justice ia pe o kui kai whakate mo kalati. Ko poke ke ngā aue ko hene tau e hongo fulu, tau e nima ke hongo fulu, ka ke toki lava hu he pāti, ke te ke alo independent, ke lava hu ki whaiarea. Pa kou whie tānake atu e mea ko ia, ke ki nau tolu koe, kau koe pe ke kandidati koe toka ai ke alo e tauni, o te ke toi alo koe ki tō. O ku tae maa whaka ngā ue, tae maa whaka te mokalati, ta tau e peho malanga maari, o alu maa fupa anga lahi, o kui kai ke utaria e au e tala noa a kuia ke justice, o kui kai tāria he kakai tonga. Koe ke nau toi whiri nā toha taha o ku tae aluangi o nofu mo nau tō. Mo ngā ue, he nau ilo kakai o koe ke nau wāre. Kai ke ko whamalo atu e ue vai lai, pa ko whamalo ka motoro pe, mo ka mai, pa te mo mea mai ke polo kalamani, ka ko ofa lahi atu kai toki o tau e whi. Malo. Malo pito, professor whamalo te lawa e polo kalama a honi, ta toki sio i he polo kalama hoko mai, hako whoki mai, o whātu, professor. O whātu o lahi. Malo. E whamalo te kainga ho mō kau mai he polo kalama o e ahoni, to funga whanua alo au pēr mō toke professor toke tā Susio Laftani, ku whamalo lahi adai ka tingi mō dolu, whaafia te pe, koe ngā hange koe nā ku whahako atu, toki whoki mai, polokala maha ku whoki mai, i he tahawalo sirai, pe te matoki hoko atu ai, koe ngā i he monete we kahau te u whalawai ki tonga, o whahoko i ki whatongi ai ki tahawalo, pe toki whoki mai koe ia e toki hoko atu ai, ai ma polokalama ko ia mo palafesa he tu site hoko mai after I he tahawalo ka ku whamalo la het ka ti moto tonga nga hi polokalama wikeni o ku keilele pe ko a pongpongi ko fafango sayone I hoko ataha ho ata te ke mahino mai taimi o polokalama ko ia pe fatfonua fo o pe mo minister ko whera no taimi, ko pongpongi to apure lulu taimi ono pongpongi, ko polokala mai pia mo etuate lavu. Ai ka ngai polokala mai to he weekend o ku lele tatau pe I he weekend, ko ngā pia ko de ospe ko e malolo ai, ai ngai polokala ma lahi lele I aho, I fo I wiki e mime tolu, I he folau ko ni, tuku ke hepe ai polokala ma ko ia, ai fatfonua fo open mo minister ya ku inga ku e lava pe komi no time he pouri e ka plokala magagula de pouri pe taini e ma o fainga mo a ho ka ke te lava ma o fainga mari ke ngai plokala mai a ho ko pouri pe e lava ma o ke e fainga mari ai e ke I lere pe plokala ma ko ia fatfonua fo o I he lotonga fo lau ko ni e tok fa hoko pouri pe ka toki fa hoko pe taimi ko ia e whainga maari e ke whakahoko he lotonga ko ia wike tolu ko ia ka hoko mai ka mō mea tau toki whelongoa ki I tau prokalama ka hoko.